bakunze b'Inkoranya TV mumeze neza. Twasezeranyije ko buri gihe tuzajya tubagezaho amagambo n'inkuru z'ubwenge kandi ziryoheye amatwi. N'uyu munsi rero niko bimeze, reka tubagezeho inkuru z'ubwenge z'umugabo witwa Albert Einstein. One day Albert Einstein was teaching a class and wrote on the board. Uwo munsi rero arimo yigisha imibare nk'uko bisanzwe yandika ku kibaho, ariko uwo munsi yari kwandikira abanyeshuri mara ya 9. Nubwo bari bayizi ni ibisanzwe ko umwarimu yakwandika ibyo muzi ku kibaho, ariko ashaka kugira isomo abigisha. 9 times 1 equals 9. Mwarimu atangira yandika 9 gukuba rimwe bihwanye n'9. 9 times 2 equals 18. 9 gukuba kabiri bihwanye na 18. And he continued all the way up to 9 times 10 equals 91. Akomeza ajya hejuru ati 9 gukuba 10 bihwanye na 91. Birumvikana ko yabyanditse nabi ako abishaka. The class broke out in laughter because Einstein made a mistake. Nuko ishuri ryose riraseka cyane riti kwe, mbega mwarimu w'umuswa. The correct answer to 9 times 10 is obviously 90, not 91. Mu gukosora ikosa arongera yandika 9 gukuba 10 ko bihwanye na 90. And the students began to make fun of him. Abanyeshuri bose bakomeje kwiyamira bati mbega mwarimu, mbega mwarimu, umuntu wigisha imibare koko utazi impara ya 9. Einstein waited for everyone to be silent and then said, "Despite the fact that I analyzed 9 problems correctly." Einstein yategereje bose ko baceceka, nuko aravuga ati tutagendeye ku bimenyetso byo nagenzuye, ibibazo 9 nabikosoye neza cyane. No one congratulated me, but when I made one mistake, everyone started laughing. Nta wanshimiye, ariko nkoze ikosa rimwe buri muntu wese atangira kunseka. This means that even if a person is successful, society will notice even the slightest mistake. Ibi bisobanuye ngo nubwo umuntu yakora ibintu 1000, sosiyete yizareba agakosa kamwe gusa. So, today's reminder to you is that mistakes are a part of the process. Uyu munsi rero ni ukwibutsa ikintu kimwe gusa, ikosa riri mu bigize process yo gukora ibintu runaka. As Einstein once said, the only person who never makes a mistake is someone who does nothing. Umuntu udakora ikosa ni inkorabusa, ni umuntu udakora. Niyo mpamvu ukora wese akosa. If you're not following the Biz Thoughts project, buri munsi tuzajya tubashyiraho kuri iyi channel inkuru ziteye amatsiko kandi ziryoheye amatwi. Mugume mudukurikirane mukanda subscribe na share na comment kugira ngo tugume tubagezeho ibyiza. Murakoze.